tombol apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Bakso. Bakso. Bang, beli. Beli bang, bang, beli bang. Beli, bang. Bakso. Bakso. Bang, beli baksonya. Bentar bang, ambil mangkok dulu. Lupa, kan kagak punya mangkok. Malu-maluin lu ah. Beli cuma 2 biji. Masih mending ayah yang beliin bang, daripada abang kagak beli, tapi minta doang. Lah kenapa itu? Kok malah pada berantem? Kagak tahu bang, mending makan es krim aja yuk bang. Ayo, dah. Hah? Nyam. Alot banget ini es krim ya. Ya abang sih ompong giginya. Biaya Mai tadi mana ya? Tadi di sini bang. Nah dia noh. Oh iya. Mie ayamnya kagak enak bang. Iya. Yuk balik cepetan. Udah suruh bayar lagi. Ipin, tombol apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Bakso. Bakso. Buji buseng. Puase tengah hari bentet. Ada yang jualan bakso. Ngelindur kali ya. Lah, kagak bakal ada yang beli. Dia nyamperin kemari. Ngapa dah bang? Bakso bang, bakso. Kagak bang puasa. Enak bang, bakso bang. Dah, kata kagak. Bang, kak. Bang, ayolah suwe bener, bikinin aja dah 1 mangkok. Lah ini aja makannya pagi mana bang? Malu lah diliatin orang-orang. Tenang lah bang, ayo tutupin hordeng. Kayak warteg-warteg di bulan puasa yang suka ada hordengnya. Hehehe. Lah mantap dah itu. Astagfirullahalazim. Jarwo, malu kok sama orang. Malu itu sama Allah, Jarwo. Lagian udah masuk waktu zuhur, bukannya sholat, malah enak-enakan makan bakso di mari. Hah? Iya
Pak Haji. Iya, ayo udahan nih makannya Pak Haji. Iya. Bang Baso, mana nih minumnya? Cepetan, ayo mau nerusin puasa. Minuman, Bang. Lah, ayo kagak jual minuman, Bang. Ayo jualnya pan baso. Ah, terus ini ayo pakai gimana? Makan lo kagak minum. Ya, abang kalau mau minum, beli aja di warungnya Pak Haji. Ya, ayo makin malu dong. Ayo ketahuan kagak puasa. Ipin, tombol apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk.